novom broju svet kompjutera vam donosi: da li će roboti ikada naučiti da razmišljaju, kakva je internet moneta i da li će nas PayPal ipak udostojiti posete, koja su najbolja PHP okruženja za razvoj web sajta, koja beta je brža, bolja i najviše obećava, Internet Explorer 9 ili Firefox. Kako izgleda Intelova budućnost i šta njegovi naučnici propovedaju, direktno iz San Franciska sa Intel Developers foruma. Da li su Fermijeva deca dostojna da se bore sa Radeonom? Koliko ćete uživati u FIFA 11? I na kraju, ultimativno pitanje: kako da osvojite svet? Mnogo pitanja, a na sve to vam odgovara novi oktobarski broj Sveta kompjutera. Vreme je za promene.